came here last week, Alors, semaine dernière, le frère Sila, हामी चाहिँ गत हप्ता यहाँ आएका थियौँ। I was thrilled to see the way you conducted the communion service. alors le frère est extra content quand il trouvait comment nous faire la Sainte Seine. Of all the churches that I have been to in this island, Alors, pour toute l'église que le frère vient visiter à Maurice, आज चाहिँ पर्वतको बारेमा चाहिँ हामी सिकाउनु हुनेछ। here is the only place where I have seen the communion service done according to the Bible. अनि उहाँले चाहिँ बाइबल अनुसार चाहिँ कम्युनियन चाहिँ कसरी लिने के गर्ने भन्ने बारेमा पनि सिकाउनु हुनेछ। alors le frère vient trouver dans tout Maurice en entier 10 ici nous faire la Sainte Seine en accord avec la Bible. Now, before we go any further, I would like you to be really praying for our brother and sister here because they have got an impossible job now. Alors, avant qu'il frère continue, j'ai envie qu'il se use prier pour moi et frère Jacob parce qu'il travaille là mais difficile aujourd'hui. उहाँ चाहिँ यहाँ हाम्रो बीचमा आउँदाखेरि चाहिँ एकदम खुसी र आशिष हुनुहुन्छ कि ताकि हाम्रो बीचमा उहाँले हामीलाई भेट्नुभयो। They're not just translating from English, they're trying to translate from Scribe, and that is not easy. Alors, le pape existe traduire en anglais, mais il est un travail un peu lutte qu'il peut faire. They're going to need your prayers, believe me. सबैजना चाहिँ प्रार्थना गर्नुहोस् कि आज चाहिँ यो वचन बाँड्दै गर्दाखेरि अब त उहाँको इङ्ग्लिस र हाम्रो इङ्ग्लिसमा चाहिँ एकदम गाह्रो छ तर पनि उहाँले चाहिँ कोसिस गर्नुहुनेछ। आमेन। Okay, good. All right, well now, the communion service is the only thing, the only ceremony that Jesus instituted. कम्युनियन चाहिँ बरुवार चाहिँ जुन चाहिँ येशू ख्रीष्टले हामीलाई जुन सिकाउनु भएको थियो त्यो उहाँले दिनुभएको एउटा शिक्षा हो। Alors, la Sainte Seine, c'est juste une institution, seule institution que Jésus vient décréter. He did not institute Christmas, he did not institute Easter, only the communion service. अनि यो चाहिँ कुनै इस्टरको महोत्सवको बारेमा इस्टर क्रिस्मसको लागि हैन तर उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कम्युनियनको बारेमा चाहिँ छुट्टै प्रकारले सिकाउनु भएको छ। यो चाहिँ एउटा इस्टर चाडपर्व जस्तो हैन। Alors, Jésus n'a pas institué la Noël, il n'a pas institué la Pâque, mais Jésus a institué la Sainte Communion. So, the communion service is extremely important, not only to do, but to understand. Alors, la Sainte Seine n'est pas quelque chose qui existe, nous besoin faire, mais nous besoin comprendre. बरुवार चाहिँ एकदम अति आवश्यक कुरा हो र एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। If we understand the communion service, we understand the significance of the salvation that Jesus provided for us. अनि पर्वतको बारेमा चाहिँ हामी सिक्ने छौं कि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यो उद्धार मुक्तिको लागि परमेश्वरले गर्नुभएको हो। Alors, si nous comprenons la Sainte Seine bien, nous comprenons qui est l'institution que Jésus a été pour nous. So we'll turn to Ephesians chapter 2 to start off with. Plutôt dans एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको 4 देखि 9 सम्म हामी हेर्नेछौँ। Éphésiens 2, 4 à 9. And we can read from verse 4 through to verse 9. 2 अध्यायको 4 देखि 9 सम्म यहाँ यस्तो लेखिएको छ, तर परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यसकारण पापमा हामी मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नुभयो। अनुग्रहबाट नै तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र उहाँसँग तिमीहरूलाई उठाउनुभयो अनि स्वर्गीय स्थानहरूमा ख्रीष्ट येशूसँग बसाल्नुभयो। यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा हामीप्रति उहाँको दया, आफ्नो अनुग्रहको असीम सम्पत्ति
आउँदा युगमा देखाउनलाई हो, किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो, कर्महरूद्वारा होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्दछ। आमेन। Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se... For his great love wherewith he loved us. Mercy means he gives us what we never deserve. अनि हामीलाई चाहिँ उहाँले यस्तो कुरा दिनुभएको छ कि त्यो कुरा चाहिँ हामी चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, यो योग्यता थिएन। Miséricorde veut dire qu'il de nous ce qui nous pas mérité. The next verse, even when we were dead in sin, has God quickened or revived us together with Christ. By grace are you saved. अनि दोस्रो वचन लेखा छ कि यसकारण पापमा हामी मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई क्रिस्टसँगै जीवित पार्नुभयो, अनुग्रहबाट नै तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ। Amen. Même quand nous étions morts dans nos péchés, dans nos souffrances, Jésus-Christ vit de nous la vie. Amen. When we were born to die. But when we were born again, we were born to live forever. Amen. अनि चाहिँ हामी मरेका थियौं र फेरि जीवित भइ उठेका छौं, किनभने हामी चाहिँ अनन्त जिउनको लागि। Amen. Quand nous sommes nés pour mort, mais quand nous sommes nés de nouveau pour vivre. Now, verse 6, we'll see if you can understand and believe this one. हामी 6 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। Est-ce que tu comprends bien le verset 6? And has raised us up together and made us to sit together in heavenly places in Christ Jesus, who is sitting with Jesus today. तपाईँहरूको येशूसँग मर्नुभएको छ। Amen. Il fait nous assises ensemble. Et qui s'en a qui peut assiser ce matin? Ça, c'était une question. Because everyone else who did not raise their hand then and has received the C'est une question que vous allez avec ça, assises ensemble avec Jésus ce matin. तपाईहरु सबैजनाले हात उठाउनु भएन, किन उठाउनु भएन भन्ने? I am sorry. I jumped in. Okay. So, that is an incredible concept when we think about the relationship that God has made with us. हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ यस्तो छ कि हामी परमेश्वरसँग चाहिँ हाम्रो यस्तो सम्बन्ध छ कि हामी केवल परमेश्वरसँग मात्र राख्न सक्छौं। Il est très surpris de sa relation que Jésus fit avec nous. This means यसको मतलब Ça veut dire that we who have received God's Holy Spirit and been obedient to the waters of baptism are the children of God's household. अनि जसले चाहिँ हामी चाहिँ पिता पुत्र पवित्र आत्माले चाहिँ पवित्र आत्मालाई स्वीकार गरेका छौं, पानीको बप्तिस्मा लिएका छौं, उहाँ चाहिँ हामी परमेश्वरका छोराछोरी हौं। Ça veut dire nous qui acceptons Jésus-Christ, qui passe par les yeux du baptême, nous pouvons être suivis par le Saint-Esprit, le Seigneur vit contre nous. And God is a perfect Father, so He never throws any of His children out of His household, if in particular His children are wanting to be still with Him. God is a perfect Father. हाम्रो परमेश्वर चाहिँ एकदम परफेक्ट बुवा हुनुहुन्छ। Alors, nous bon Dieu, il y a un Dieu, il y a un papa qui est parfait. So once we have become His children, अनि जब चाहिँ हामी उहाँको छोराछोरी बन्छौँ, Une fois qu'il finit ses enfants, He will never
throw us out of his household. अनि उहाँले चाहिँ हामीले कहिले पनि त्याग्नुहुन्न. Jamais il pouvait nous déroger sur la place. Even though we still make mistakes. अनि हामीले मिस्टेक गरे तापनि हामीले भुल गरे तापनि Même si nous pouvons encore faire un erreur. So is there anyone here who thinks that they have to behave so very, very good now that they have received the Holy Spirit and be perfect? Having been brought into God's house, how do you think we stand? अनि स्वर्गमा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ परमेश्वरले घर बनाउनु भएको छ. Alors, le fait d'être amené dans la maison de Dieu, alors j'ai besoin d'être la même. Do you think we have to be very, very good? अनि तपाईहरुले चाहिँ सोध्नु भएको छ धेरै धेरै राम्रो छ. Alors, est-ce que nous pensons que nous avons besoin d'être très très bons? Do you think our goodness keeps us in God's household? अनि तपाईहरुले चाहिँ परमेश्वरको घरमा चाहिँ भलाइ मात्र छ भन्ने सोध्नु भएको छ. Est-ce que nous pensons que nous bonté pour les nous rester dans la maison de Dieu? Because you see, we can't be good enough ever. हामी चाहिँ सधैँभरि चाहिँ हामी राम्रो बन्न सक्दैनौँ. Alors, jamais, jamais nous sommes capables d'être bons tout le temps. We all make mistakes, but because God loves us, हामी सबैजना चाहिँ भुल गरी पठाउँछौँ तर पनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ. Alors, nous pouvons faire un erreur, mais parce que Jésus vit compte en nous, He forgives us and is merciful towards us and looks after us. चाहिँ हामीले चाहिँ दया गर्नुहुन्छ अझै पनि. alors il compte en nous, il parle de nous et son miséricorde, il est avec nous. See, there is a fundamental, you understand what I mean? Yes. There's a fundamental difference between the way God sees it in His Word and the way churches see it. अनि हामीले चाहिँ कति बेला चाहिँ परमेश्वरले कस्तो देखिरहेको हुन्छौँ र चर्च कस्तो छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ. Alors il y a une différence comment bon Dieu il trouve nous et comment l'Église il trouve nous. The churches say, oh, you've got to keep the 10 Commandments. And that was impossible. अनि जुन चाहिँ चर्चले चाहिँ जुन 10 कमान्ड जुन 10 आज्ञा छ त्यसले चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ तर त्यो चाहिँ असम्भव छ. Alors ce que l'Église dit, l'Église a besoin d'obéir les 10 commandements et cela est impossible. God realizes that we as human beings are hopeless. And that's why Jesus died, so that He could open the door to salvation. अनि परमेश्वरले चाहिँ थाहा छ कि यो कुरा चाहिँ सम्भव छैन भनेर यसकारणले प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ आएर चाहिँ हाम्रो लागि हाम्रो मुक्तिको लागि चाहिँ स्वर्गको ढोका खोल्नुभयो. Alors Dieu dit que cela est impossible pour nous à cause sa mère il envoie Jésus et Jésus vient ouvrir la porte pour nous. Because if we think once we've received the Holy Spirit and become children of God, that we then have to earn our continued position with God, then we think we're better than Paul the Apostle. See, we, even once we've received the Holy Spirit, cannot be good enough. That's why Jesus died. हामीले चाहिँ पवित्र आत्मा पाए तापनि हामीले चाहिँ केही गर्न सक्दैनौँ. यसकारणले प्रभु येशू हाम्रो लागि मर्नुभयो. Alors même que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, nous ne sommes pas capables d'être assez bons à cause ça même Jésus-Christ est mort pour nous. You see, in the Old Testament, they had to regularly sacrifice lambs, goats, bullocks, whatever, to be forgiven of their sin. अनि चाहिँ गत दिनहरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ बाइबलमा हेर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो पापहरु क्षमा गर्नको लागि हाम्रो पापहरुको लागि चाहिँ बलि दिने गरिन्थ्यो. बाछाहरु, गोरुहरु, भेडाहरु त्यसरी चाहिँ चढाउने गरिन्थ्यो. À
À cause même pour le pardon du péché dans l'Ancien Testament, nous trouvons un monde qui peut faire sacrifice, un bouc, un taureau, un bélier, etc. pour le pardon de ce péché. But Jesus, Jésus, hello, yes, he became the Lamb of God. अनि उहाँ चाहिँ परमेश्वरको खुमा बनेर आउनुभयो Jésus vit l'agneau de Dieu. And there was only one sacrifice, that is Jesus, that covered all our sin. अनि चाहिँ उहाँ चाहिँ संसारमा आउनुभयो र हाम्रो लागि मर्नुभयो र हाम्रो पाप चाहिँ उहाँले बोक्नुभयो Alors il y a un seul sacrifice que Jésus vient faire qui couvert tous nos péchés. And as with everything else that our Heavenly Father did, His sacrifice was perfect. अनि चाहिँ जुन परमेश्वर पिताले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ आफ्नो एकमात्र पुत्र पठाउनु भयो र हाम्रो निम्ति उहाँ मर्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँलाई एकदम पर्फेक्ट लागेको थियो Alors si l'on regarde ce sacrifice que Dieu le Père vient faire là, c'était un sacrifice qui est parfait. And so, God, knowing that we as humans are hopeless, He provided Jesus as a sacrifice so that our sins could be washed away. अनि चाहिँ हाम्रो कुनै हामी आशाविहीन थियौँ तर परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो एकमात्र पुत्र पठाउनु भयो र हामीले चाहिँ आशा पायौँ जसले चाहिँ हाम्रा पापहरू बोक्नुभयो र क्रुसमा बलिदान हुनुभयो Alors Dieu tu connais qui nous dit sans espoir à cause sans même il sacrifier Jésus pour nous. Now, if that sacrifice of Jesus only worked for when we came up to Him and all our life then was forgiven, but what about afterwards? अनि जब चाहिँ परमेश्वर ख्रीष्टले जब हाम्रो लागि मर्नुभयो त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो त Alors si nous venons à Jésus pour tel péché, alors Jésus pardonne-nous, mais qu'en est-il du péché qui peut arriver après? Because if we were only delivered from our sins up until the time when we came to Jesus, then the sacrifice is no longer perfect. अनि जब चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरमा आएका छौँ हामीले चाहिँ परमेश्वरले क्षमा गर्नुभयो र यो बन्दाको जीवन हाम्रो कस्तो थियो परमेश्वरले त्यसको वास्ता गर्नुहुन्न Amen. आमेन Amen. Alors, j'essaie avec nous un petit peu. Alors, ce qui le frère il peut dire, si nous ayons un péché maintenant, nous venons à Jésus parce que Jésus vient sacrifier pour nous et Jésus vient pardonner nous. Ça n'est pas arrêté là parce qu'il peut y avoir encore péché. Qu'en est-il? Ça va un péché qui peut venir après là, il n'est pas pour un sacrifice qui appelle parfait. So, what do we have to do once we have been filled with God's Holy Spirit and obeying Him in water baptism? बप्तिस्मा पछि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी बप्तिस्मा लिइसकेपछि हामीले पवित्र आत्मासँग भरिनुपर्छ Alors, qui nous désire faire que nous finissons par les eaux du baptême et qui nous finit être remplis du Saint-Esprit? Après cela, qui nous désire faire? All we have to do is every day decide that we belong to Jesus and that we commit our lives in service to Him. That's all we can do. God does the rest. So the thing is, we can never live up to God's standards. Alors, jamais nous capables de vivre à un niveau de Dieu. अनि चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको जुन चाहिँ योग्यता छ हामी त्यसले चाहिँ गर्न सक्दैनौँ So all we can do is decide that we want God to work through us so that we can commit our lives to serve Jesus. अनि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा प्रतिबद्धता गर्न सक्छौँ कि हामी यसो जस्तै भएर जिउन सकौँ Alors, nous avons besoin de permettre Dieu de travailler de la vie et ainsi commettre de la vie à Dieu. Okay? This is the grace of God. यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह हो Cela, c'est la grâce de Dieu. Even though we're not good enough, He still forgives us.
यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह हो। हामी जस्तो सुकै भए तापनि उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ र हामीलाई क्षमा गर्नुभएको छ। Même qu'il n'est pas assez bon, Dieu il pardonne nous. Okay, this is taking a long time, so we'll just try and hurriedly go through, and we're going to just see what I said about Paul. हामी चाहिँ रोमनमा चाहिँ पावलले चाहिँ के भनेका छन् हामी हेर्नेछौँ। रोमी 7 को 22 देखि 25 सम्म। Alors nous regardons qui peut le dire dans Romains 7, 22 à 25. Romains 7, 22 à 25. Okay, from verse 22. It says here, and I'll read this straight through, and then you can read it in the other language. For I delight in the law of God after the inward man, but I see another law in my members warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. Oh, wretched man that I am. This is Paul speaking. Oh, wretched man that I am. Who shall deliver me from the body of this death? And then it goes on. I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. And Romans chapter 8 verse 1 summarizes it. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen. म नेपालीमा पढ्नेछु। रोमी 7 को 22 देखि 25 सम्म। किनकि म मेरो अनन्तकालमा परमेश्वरको व्यवस्थामा आनन्दित हुन्छु, तर मेरा अङ्गहरू अर्को नियमले मेरो मनमा रहेको नियमसँग युद्ध गर्दछु र मेरा अङ्गहरूमा वास गर्ने पापको नियमले मलाई बन्धनमा पार्दछ। हाय म कस्तो दुखी मानिस, यस मृत्युको शरीरबाट मलाई कसले छुटाउला? येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा नै परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। त्यसैले म स्वयं आफ्नो मनले त परमेश्वरका व्यवस्थाको सेवा गर्दछु, तर मेरो पापमय स्वभावद्वारा चाहिँ म पापका व्यवस्थाको सेवा गर्दछु। 8 को 1 मा यसकारण अब ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। Amen. Amen. Nous prions dans Romains 7, 22 à 25 et Romains 8, 1er. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Amen. Amen. Okay, now this is very basic to our understanding of the significance of the communion service. हामी चाहिँ जुन चाहिँ परमेश्वरको सेवा छ, यसले चाहिँ हामीले एकदम बुझ्नले महत्त्वपूर्ण छ। Alors cela est très très important pour comprendre c'est quoi la communion. This shows us that there was no way of salvation through our own ability. Jesus had to be the door that opens. अनि हामी चाहिँ आफै चाहिँ हाम्रो स्वर्गको कुनै पनि कुराको लागि गर्ने हामी समर्थ छैनौँ। यसो बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। उहाँले मात्र हामीलाई परमेश्वरको जुन चाहिँ स्वर्गको ढोका हाम्रो लागि खोल्नु भएको छ। Ça nous démontre nous par nos propres capacités, nous pas fin capable de faire rien pour gagner le pardon de nos péchés. Jésus-Christ qui vient besoin de faire cela pour nous. So we're not going to turn there, but in John 14 verse 6 it tells us that there is only one way of salvation. Not keeping the law, not being good, through Jesus. अनि चाहिँ यूहन्नाको 14 को 6 मा लेखिएको छ कि परमेश्वरद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन। Dans Jean 14, 6, nous partons à d'autres chemins que Jésus-Christ seul qui est capable de faire cela pour nous. And that's why we have
One of the reasons why we have the communion service, so that we are reminded that our salvation was only possible because Jesus paid the price. अनि हामी चाहिँ त्यसकारण यो कम्युनियन जुन चाहिँ पर्व छ यसलाई हामीले लिन पर्छ किनभने येशूले चाहिँ यसको लागि चाहिँ मूल्य चुकाउनु भएको छ। C'était la seule façon qu'il nous fit de recevoir le salut parce que Jésus-Christ qui dit le seul chemin. Right, we're going to finish on 1 Corinthians chapter 10. अनि हामी चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायलाई हामी हेर्छौं। Nous regardons 1 Corinthiens le chapitre 10. So 1 Corinthians 10 and verse 16 and 17. 11. No, 1 Corinthians 10. 1 Corinthians 10. Yep. Verse 16 and 17. अनि पहिलो कोरिन्थीको 10 अध्यायको 16 देखि 17 सम्म हामी हेर्नेछौं। 1 Corinthiens 10, 16 et 17. Maybe I'll read it in English first. Okay, you can read. The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? And in verse 17, this is very important at the front. For we, being many, are one bread, one body, for we are all partakers of that one bread. आशिष त्यो कचौरा जुनको निम्ति हामी आशिष माग्छौं के त्यो क्रिस्टको रगतमा हुने सहभागिता होइन र त्यो रोटी जुन हामी भाग्छौं के त्यो क्रिस्टको शरीरमा हुने सहभागिता होइन किनभने रोटी एउटै हो हामी धेरै भए तापनि शरीर एउटै हो किनकि हामी सबै एउटै रोटीबाट खान्छौं। आमेन। La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps quand nous participons tous à un même pain. Amen. Amen. So, when we partake of the bread, अनि जब चाहिँ हामी चाहिँ ब्रेड लिन्छौं quand nous participons au pain, in one sense it's the remembering of the torture and destruction of the Lord's body so that we could be made whole. अनि जब चाहिँ हामी रोटी लिन्छौं यो चाहिँ परमेश्वर क्रिस्टको रगतले प्रतिनिधित्व गर्छ र यो चाहिँ परमेश्वरको शरीर हो। Cela les fait nous rappeler en mémoire qui torture, qui sacrifice que Jésus vient passer dans ce décor. And the other aspect is that bread represents you and me. अनि अर्को कुरा चाहिँ यो ब्रेडले चाहिँ तपाईं र मलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। Alors ce pain les représente vous et moi. We are part of the body of Christ. When we come to the communion, we are remembering our commitment to the body of Christ when we partake of that bread. अनि जब चाहिँ पर्वस दिन्छौं हामीले चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई के गर्नु भएको त्यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्छौं। Alors nous faisons partie du corps de Christ. Quand nous participons à la communion, nous rappelons l'engagement qu'il nous vient prendre et nous vient faire à Jésus. And as we remember that commitment day by day, God isn't going to cut the body into pieces. We will be there when Jesus returns. अनि तपाईहरुले चाहिँ जब हामी रोटी भान्छौं तपाईले यस्तो नसोच्नु कि परमेश्वरले क्रिस्टले चाहिँ रगत हामीले काटेर बाँड्नु भएको थियो। Amen. Alors quand nous prenons le pain, le Seigneur dit pas pour prise nous, mais quand il finit, nous pouvons ensemble un seul avec lui. Everybody who has been filled with God's Holy Spirit. अनि हरेक शरीर चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा भरिन पर्छ। Alors tout le monde qui vient être rempli du Saint-Esprit,
should not ever be wondering whether they are going to be in God's kingdom, because they already are there. अनि हामी चाहिँ जुन चाहिँ परमेश्वरको राज्यको लागि आएका छौँ, विश्वास गरेका छौँ, हामी चाहिँ अलरेडी परमेश्वरको राज्यमा हामी छौँ। Tous ceux qui viennent être remplis du Saint-Esprit, qui acceptent Jésus, ne faudrait pas ou payer ou se penser, est-ce qu'il me le royaume, bon Dieu ou non? La Bible dit qu'il nous déjà là-bas. In 1 John 4 we read that perfect love casts out all fear. So we who have been filled with God's Spirit should know when Jesus comes back, we are going to be with Him. We don't fear anything because Jesus gave the victory. परमेश्वरको वचन जुन पहिलो योहन्ना 4 भन्छ कि जुन चाहिँ परमेश्वरको प्रेम छ त्यो चाहिँ परफेक्ट छ अनि त्यसले चाहिँ हामीले डरबाट छुटाउँछ। Alors 1 Jean 4 il dit nous que l'amour parfait il bannit la peur. So people who have received God's Holy Spirit, अनि तपाईहरु जसले परमेश्वरद्वारा चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनु भएको छ। Alors ceux qui viennent recevoir le Saint-Esprit can and should know that they're already in God's kingdom, and when Jesus comes back, they should know, we should know, we are going to be with Jesus. अनि चाहिँ हामी अलरेडी परमेश्वरको राज्यमा छौँ, जसले चाहिँ हामीले परमेश्वरद्वारा चाहिँ बप्तिस्मा लिएका छौँ अनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएका छौँ। हामी अलरेडी परमेश्वरको राज्यमा छौँ र उहाँको पर्खाइमा छौँ र हामीले यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। Alors tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, qui acceptent Jésus, ils ont besoin de connaître qu'ils se donnent au royaume bon Dieu et qui, quand Jésus vient, ils doivent être enlevés ensemble avec Jésus. So everybody who knows they're right with God now because of the grace of God said Amen. चाहिँ जतिजना पनि परमेश्वरको अनुग्रहमा हुनुहुन्छ यो सबैजनाले आमेन भन्न सक्नुहुन्छ? Amen. Amen. Tous ceux qui connaissent qu'ils sont avec Jésus, par la grâce de Jésus et qui sont dans le royaume de Jésus, dire Amen. Amen. JMC. Dhanyavad Yesu. Have I got time for one more very quick little scripture? Okay. All right. We're going to Acts, the book of Acts, chapter 20 and verse 7. अनि प्रेरितको पुस्तक 20 अध्याय को 7 Acts 20:7. Actes des Apôtres 27. Yes. Upon the first day of the week, that's Sunday, when the disciples came together to break bread, that's communion. Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, etc. But this tells us that the early church was like this church here. On the first day of the week, every week, they had communion. हप्ताको पहिलो दिनमा जब हामी रोटी भात्नलाई जम्मा भयो तब पावलले चाहिँ भोलिपल्ट जाने इच्छा गरेका हुनाले तिनीहरूसँग मध्यरातमा बातचित गरिरहे। जुन चाहिँ पास्टुगर भन्नुहुन्छ कि हामी चाहिँ धेरैजना चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ महिनामा एकचोटि मात्र चाहिँ हामी रोटी भाँच्छौँ, तर हामी चाहिँ हरेक हप्ता भाँचिरहेका छौँ। यो चाहिँ बाइबलमा लेखिएको छ, बाइबलको वचन अनुसार नै छ भनेर चाहिँ हामीले बुझाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। आमेन। Amen. Actes des Apôtres 27. Le premier jour de la semaine, ça veut dire dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain, ça veut dire la Sainte Seine. Paul qui peut enseigner cela, ça veut dire quand nous visons faire la Sainte Seine, la Bible peut déjà finir dire nous besoin faire le premier jour de la semaine, ça veut dire 5 dimanches que nous réunis, nous besoin faire. Amen. Amen. So just in summary of the communion service here. कम्युनियन चाहिँ सानो कुरा हो। Une petite récapitulation concernant la communion. The first thing we just read is that the early church had the communion at least once a week, at least. चाहिँ
यसले चाहिँ हप्तामा एकचोटि गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ बरुबसको सेवा चाहिँ हरेक हप्ता हामीले गर्नुपर्छ। Alors, ce qui nous vient prendre aujourd'hui, l'église ancienne de participe à la Sainte Seine une seule fois dans la semaine. When we go to Nepal, the churches, they have their communion maybe once a month. If you have it once a week, they say you're a false church. अनि के अरे चाहिँ जब चाहिँ म नेपालमा गएँ उहाँ चाहिँ महिनामा एकचोटि दिन्छन्, अनि जसले चाहिँ रेगुलर हप्तामा हरेक हप्ता दिन्छ त्यो चाहिँ झुटो चर्च होइन। Alors, en Népal, le frère qui fait ministère là-bas, il peut dire en Népal, je fais la Sainte Seine. Beaucoup d'églises font la Sainte Seine une seule fois par mois. Et certaines églises font ça tous les dimanches. Et ceux qui font les dimanches, tous les dimanches, elles faussent l'église. That means they're saying the early church and the disciples were a false church. Throw the Bible away, if that's true. सबै चर्चहरु चाहिँ यसले चाहिँ हप्तामा एकचोटि गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ बरुबसको सेवा चाहिँ हरेक हप्ता हामीले गर्नुपर्छ। Alors, ce qui nous vient prendre aujourd'hui, l'église ancienne de participe à la Sainte Seine une seule fois dans la semaine. When we go to Nepal, the churches, they have their communion maybe once a month. If you have it once a week, they say you're a false church. अनि के अरे चाहिँ जब चाहिँ म नेपालमा गएँ उहाँ चाहिँ महिनामा एकचोटि दिन्छन्, अनि जसले चाहिँ रेगुलर हप्तामा हरेक हप्ता दिन्छ त्यो चाहिँ झुटो चर्च होइन। Alors, en Népal, le frère qui fait ministère là-bas, il peut dire en Népal, je fais la Sainte Seine. Beaucoup d'églises font la Sainte Seine une seule fois par mois. Et certaines églises font ça tous les dimanches. Et ceux qui font les dimanches, tous les dimanches, elles faussent l'église. That means they're saying the early church and the disciples were a false church. Throw the Bible away, if that's true. अनि जुन चाहिँ हरेक हप्ता चाहिँ बरुबस लिने भनेर चाहिँ जुन बाइबलमै अलरेडी लेखेको छ, जुन विगतका चर्चहरूले गरेका थिए, जुन उत्पत्तिको समयमा जसरी चाहिँ बरुबसको समयपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हरेक हप्ता लिने गर्थे। Ça veut dire ceux qui font et moi je crois que l'église ancienne et les disciples, je dis vrai, je veux dire c'est des fausses. Amen. Amen. So we have communion every week. Are we a false church? Or are they a false church? अनि हामी चाहिँ हरेक दिन जब बरुबस दिन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ झुटो चर्च होइन। Alors nous pouvons faire la Sainte Seine toutes les semaines qui fait chez nous une fausse église. Amen. Amen. Now, the bread. In every other place I've been to, they cut up leavened bread for communion. Leavened bread. This is unleavened. अनि अरू ठाउँमा चाहिँ जुन चाहिँ ब्रेड उहाँले खानुभएको थियो त्यो चाहिँ बाहिरबाटै काटेको ब्रेड चाहिँ उहाँले खानुभएको थियो। Alors, dans toute l'église qui nous allait, je servis du pain qui fait un boulanger et la levain là-dedans, mais du pain qui nous servit à l'église, il sans levain. Leaven in the Bible stands for pollution and sin. जुन चाहिँ खमीर हालेको रोटी चाहिँ जब हामीले लिन्छ भने त्यो चाहिँ बाइबल भनेको चाहिँ पाप हो। Alors le levain, comment nous dit le levain en créole, dans la Bible, ça représente la pollution et le péché. So if we had leavened bread, we are saying that the body of Jesus is polluted and sinful. Isn't that blasphemous? अनि जुन चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिरबाट जुन ब्रेड लिन्छौँ त्यो चाहिँ एउटा इष्ट हालेको हुन्छ, जुन चाहिँ खमीर हालेको हुन्छ, यदि त्यो लिन्छौँ भने चाहिँ परमेश्वर क्रिस्टको चाहिँ शरीर चाहिँ त्यस्तो पापवाला थिएन।
Alors, si nous prenons la scène avec un jupin, on a déjà dit jupin maison qui est amené là-dedans, est-ce qu'il nous peut pas dire que Jésus-Christ sur l'école est pollué et rempli de péché? Est-ce que cela n'est pas appelé un blasphème contre Jésus? Amen. Amen. And the cup represents the death of Jesus, but also represents the mercy of God towards us, that we are forgiven. Mercy of God. Because we are forgiven. अनि जुन चाहिँ कपमा हामीले जुस लिन्छौँ यो चाहिँ परमेश्वरको दया हो, जुन परमेश्वर क्रिस्टले चाहिँ हाम्रो लागि क्षमा गरेर चाहिँ हाम्रो लागि जुन बगाउनु भयो रगत। Alors la coupe qui nous prend représente miséricorde de Jésus parce que nous sommes pardonnés. Amen. Amen. I hope today is help you get a little bit better understanding of the incredible love of God for you and for me, and how that He will never ever let you fall if you are wanting to continue to obey Him. Too long? Too long. I'm sorry. I'm the one who should be sorry. You poor guys. What I'm saying is, just hoping that everyone got a little bit better understanding of the incredible love of God. परमेश्वरको प्रेम चाहिँ एकदम अद्भुत छ। The incredible love of God. Yes, incredible love of God. Alors, le frère Lépézier, sa petit message qu'il finit pour là, nous finissons bien comprendre l'amour explicite de Jésus. How much He loves you personally and will never, ever let you fall. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामी सबैलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी त्यो कल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यो कल्पना भन्दा बाहिर छ। उहाँले चाहिँ उहाँको प्रेम चाहिँ कहिले नत्याग्ने, कहिले नछोड्ने प्रेम छ। अनन्तको प्रेम हामीले गर्नुहुन्छ। Et comment il vient compte en nous personnellement et qui jamais, jamais laisse nous tomber. Amen. As long as your life is a life of commitment to serving Jesus. अनि तपाईले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ परमेश्वरको लागि चाहिँ म गर्छु, सेवा गर्छु भने चाहिँ हामीले प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ, कमिटमेन्ट गर्नुपर्छ। Autant où la vie est l'engagement à Jésus. If you're going to be in the kingdom of God when Jesus returns, it is your decision. God says it's not His, it is yours. आमेन। अनि चाहिँ जुन परमेश्वरको राज्यको लागि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई अलरेडी दिइसक्नु भएको छ। त्यो चोइस हाम्रो, हामीले के रोज्ने भनेर। Alors, pour être dans le royaume de Dieu ou pas, c'est ou propre décision, c'est pas décision de Jésus ou bizarrement décision. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.